Polisi ya Nigeria ivuga ko umugabo wari wagiranye ubushyamirane n'umuyobozi wo mu idini rya Islamu yapfiriye mu murwa mukuru Abuja nyuma yo gutwikwa n'agatsiko gashyigikiye uwo muyisilamu. Ahmad Usman wari ufite imyaka 30 y'amavuko yari asanzwe ari mu bashinzwe gucunga umutekano mu gace yari atuyemo. Polisi ivuga ko abantu bagera hafi kuri 200 aribo bamwirunzeho bakamukorera ibyamfura mbi, harimo no kumutwika kugeza ataye ubwenge, ari nabyo byaje gutuma ashiramo umwuka akigezwa kwa muganga. Nta makuru yari yamenyekana ku cyari cyateje ubwo bushyamirane hagati ya nyakwigendera n'uwo muyisilamu. Ahmad Usman wiciye i Abuja yasobanuwe na polisi nk'uwacungaga umutekano mu gace ko mu nkengero y'igaraje riri ku nyubako y'icumbi rya leta mu gace ka Rugbe. Polisi ivuga ko yamusanze aho iryo bara ryabereye afite ubushyuhe bukomeye, imujyana mu bitaro ariko aza kwicwa n'ibikomere by'ubwo bushyuhe. Muri iki gihugu harimo kwiyongera urugomo rukorwa n'udutsiko tw'abantu mu buryo buteye inkeke. Nko mu byumweru 2 bishize abantu batari munsi ya 5 biciwe mu bushyamirane burimo urugomo hagati y'abatwara abagenzi kuri moto n'abacuruzi mu gace ko mu nkengero y'umujyi wa Abuja. Mu minsi mikeya mbere yaho nabwo urugomo rw'udutsiko rwapfiriyemo umukanishi w'ibyuma by'amajwi wari ufite imyaka 38 wo mu mujyi wa Lagos. Mu kwezi gushize kwa gatanu umunyeshuri w'umukristo w'umugore yarakubiswe kugeza apfuye, anatwikwa n'abanyeshuri b'abayisilamu bamushinje gutuka idini ryabo mu mujyi wa Sokoto mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Uretse izi ngero hari n'izindi nyinshi zihitana benshi muri iki gihugu, haba mu makimbirane yo mu zindi nguni z'ubuzima, urugomo rw'imitwe myinshi habarizwa ndetse no gushyamirana hagati y'amadini, kandi bisa naho leta nta gifatika ikora mu guhosha uwo mutekano muke. Impirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zivuga ko ibi bikorwa biba kenshi by'urugomo rw'udutsiko byongererwa imbaraga n'umuco wo kudahana washinze imizi muri Nigeria no kuba nta cyizere abaturage bafitiye urwego rw'ubutabera mpanabyaha. Ubusanzwe Nigeria nicyo gihugu gituwe cyane muri Afurika na miliyoni zisaga 200 z'abaturage. Gusa uruhurirane rw'ibibazo by'umutekano muke biharangwa bituma haba hamwe mu bihugu bidatekanye muri Afurika. Ibikunze guhitana benshi ni ibishingiye ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa imbere mu gihugu cyane mu majyaruguru, ukutumvikana hagati y'abakristo n'abayisilamu, ndetse n'ibibazo by'umutekano muke bishingiye mu karere iherereyemo ka Sahel nako kadatekanye. Mu zindi nkuru ziri gucaracara ku mbuga zigiye zitandukanye, impuguke mu bijyanye na politike ku Burusiya zatangaje ko abandi bayobozi muri perezidansi y'icyo gihugu Kremlin bashobora kwivugana Perezida Vladimir Putin bakavuga ko yari arwaye indwara y'umutima. Iyi mpuguke mu by'umutekano ivuga ko abateguye umugambi wo kwivugana Vladimir Putin bakavuga ko yapfuye azize umutima. Babishimangira ku kuba mu byumweru bike bishize haravuzwe byinshi ku buzima bwa Putin ko butifashe neza, bikaba byafasha abarusiya benshi kwizera ko yapfuye azize umutima mu gihe uwo mugambi wo kumuhitana waba ugezweho. Abajenerali b'Uburusiya batakaje kwihangana kandi bashaka ko avaho nyuma y'uko ingabo ziri kumurwana muri Ukraine zinaniwe gufata mu maboko umurwa mukuru w'icyo gihugu Kiev. Dr. Thompson yatangarije ikinyamakuru The Sun ko itsinda abayobozi bakuru bashobora kubwira Putin ko agomba kuva ku mirimo cyangwa kwicwa, kandi ko bibaye kenshi bashobora kubyizera. Batangaza ko Bwana Putin yagize ikibazo cy'umutima biturutse ku bitaragenze neza uko yabishakaga mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare, kandi twashyizeho abashinzwe kuyobora. Nubwo uyu musesenguzi avuga ibi ariko Uburusiya nk'igihugu kiri mu ntambara birumvikana ko kimaze gutakaza byinshi birimo n'ingabo zagiye zigwa ku rugamba. Gusa ikiri kuvugwa muri iyi minsi ni ukuzura kw'iminsi 100 iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ica ibintu. Iyo minsi yuzuye neza ku itariki ya 3 Mata. Mu gusubiza amaso inyuma yaranzwe na byinshi ku mpande zombi, gusa bitatanze umusaruro ufatika waganisha ku kurangiza intambara. Bimwe mu bigarukaho cyane ni umurundo w'ibihano uburengerazuba bw'isi bwasutse ku Burusiya, ibiganiro n'izinduko zinyuranye ku mpande zombi, gukura Uburusiya mu kanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu n'ibindi byari bigamije guca intege Uburusiya, ariko mu by'ukuri bidatanze agahenge ku migendekere y'intambara. Ibyo byose byagiye byari bibangikanye n'irasana rikomeye aho Ukraine nk'ahabera intambara yasenyutse bigaragara, benshi barahunga, ubukungu buragwa, ndetse udasize n'itumbagira ry'ibiciro riteye inkeke ryarushijeho guhangayikisha abatuye isi ubwo iyi ntambara yatangiraga igasa n'iyenyegeza umuriro wari usanzwe waka. Tugarutse muri aka karere k'ibiyaga bigari, impuguke mu ngabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziherutse guhurira mu nama yabereye mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kizwi nka FARDC kibisobanura. Iyi nama yabaye ku ya 4 Kamena uyu mwaka wa 2022. Ubuzi impuguke zihagarariye ibihugu byose bigize umuryango uko ari 7. Izi mpuguke zakiriwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku rwego rw'igisirikare
Lieutenant General Ndima Constant Kongiba ufite icyicaro gikuru i Goma yigaga ku mutwe w'ingabo uzoherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yanze kuzirambika nk'uko bikubiye mu myanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bateraniye i Nairobi tariki ya 21 Mata uyu mwaka wa 2022. Muri iyi nama y'i Nairobi abakuru b'ibihugu byasabye imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzirambika ikomoka mu mahanga igataha iyo mu gihugu ikajya mu biganiro by'amahoro na leta i Nairobi. Hari yemeye kujya mu biganiro M23 ikorera muri Rucuru yirukanwamo, indi irimo Kodeko ikorera muri Ituri na Maimai ya Kutumba ikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yanga kwitabira. Byari byitezwe ko nyuma y'ukwezi iyi nama iteranye ingabo za EAC aribwo zizoherezwa mu burasirazuba bwa EAC. Muri icyo gihe buri gihugu cyasabwaga kuba gitegura ingabo kizohereza, nyuma bazikuriye bagahuriza hamwe raporo.